teman-teman, berjumpa lagi bersama Vivi Ahmad Channel. Ayo kita mencari mainan teman-teman di gang sini teman-teman, di gang taman. Ayo kita cari ada apa ya teman-teman. Pohon jambu ini teman-teman. Wow. Ayo kita cari ada apa ya teman-teman. Wow, ada di pohon ada es boba teman-teman. Wow, rasa coklat teman-teman. Wow, warna coklat teman-teman. Bagus sekali tuh ya teman-teman. Kita turun di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya. Wow, ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, penjaganya mana ya teman-teman. Ayo kita cari ada apa ya. Wow, ada Batman dan Ultraman teman-teman. Wow, Batman dan Ultraman teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman? Wow, ada Pop-It penjaga Squid Game dan kuda poni teman-teman. Wow, Pop-It kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya. Wow, ada ada Upin sama pocong ondel-ondel teman-teman. Wow, yang cewek teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya. Wah, ada kucing teman-teman. Wow, ada tayo teman-teman. Wow, ada 4 teman-teman. Wow, yang warna biru, hijau, merah, kuning. Kita ambil sarang 1. Sarang 2 teman-teman. Ayo kita ambil lagi. Soalnya ribet teman-teman. Soalnya kalau 4-4 soalnya susah teman-teman. Kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa ditonton ya, sama di subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.